Hello guys, welcome to my first vlog. Tabok sampai na Kolkata di Beach. Ngồi ra một là có lúc cái gì nha có lúc cái nha đi phải ra ông con nha một la iya xong tôi đi khám nó có lúc cái gì ta ôi cái này là như thế sao đây? Kau punya ini dia? Kau punya ini di mana? Tadi ang kiri wo. Dari mana? Sini tu sebelah. Kau punya lain dia? Hah? Ayam mana? Ôi cả nó dia? Ủa bùa. Gaya. Kau punya. Ri. Ủa bùa sao kau biết thằng này nhỉ? Nè. Ang kiri ni antar. Dari mana? Kok murah? Ini kau coba? Apa dia ular langsung man? Kampro. Harus aku jualan tuh. Oh iya. Kalau ini sih bau. Oh iya. Apa kayaknya